Ministru Obras Pu apresenta ponto situasaun konaba rezultadu principal sira, nebe alkansa ona e dezenvolvimentu infraestruturas. Ia encontro com o Ministro Quartane, Ministru Obras Públicas, Samuel Marçal, apresenta pontu situasaun konaba rezultadu principal sira, nebe alkansa e dezenvolvimentu infraestrutura. Projeto extra-rural hamutuk atus ruan yang nulune, hat nu resen 5 konklui ona, no atus rua sanu resen 5 marka ona batinang riuroron resinen. No konaba estrada urbana nasional no municipal, finaliza ona projeto ruan resen hitu, no atus sidang yang nulu seluk se implementa hetinang riuroron resinen. Konaba ponte husi projeto san resen hitu nebe planea ona ida finaliza ona iha tinang riuroron resen 5 no sanul resen 2 mak agenda ona ba execução iha riuroron resenen. Iha area B no saneamento projeto ida remata ona no sanul resen 2 heng atu remata iha tinang riuroron resenen. Iha setor eletricidade projeto san resen 5 remata ona no projeto hatul resen siatan nebe preve ona batinang riuroron resenen. Nunemos projeto emergensia hamutuk tolur resensia maka remata ona iha tinang riuroron resen 5 ho atu suroron resen walu nebe mak programa ona atu remata iha tinang riuroron resenen no iha area edifício público no jardim sira projeto 5 mak implementa ona no ruanur resen ida seluk nebe mak planea ona atu executa durante riuroron resenen. Aderto Simenes, Bem-vinda Simenes, GMN.